Genese kgaolo ya bone go tloa ka temana ya pele sehlooho sa ditaba Cain le Abel lesika la Cain. Yaba Adama o tseba Eva mosadi wa hae me a emola a tswala Cain a re ke itswaletse monna ka thuso ya Jehova a boela a tswala Abele moenae Abele ba modisa wa dinku Cain yena ya e baya le mamobu haisaisa Cain a tlisetsa Jehova kabelo ya tse mediswang ke lefatshe Abele le yena a mo tlisetsa matsibulo a mang a mohlape wa hae le mafura ona yaba Jehova o tadima Abele le kabelo ya hae empa ha ka tadima Cain le hae le kabelo ya hae Cain a halefa haholo mme sefatleo sa hae sa sosobana Jehova re o Cain o bohale keng mme sefatleo sa hao se sosobanetseng ekare ha o etsa hantle na sefatleo sa hao se ke sa ela na mme ha o sa etse hantle sebe se laletse monyako mme ditakatso tsa sona di lebile ho wena o mpe o se buse Cain a bua le Abele moenae mme ha ba le naheng Cain a tsohela Abele moenae matla a mmolaya Jehova re o Cain Abele ngwaneno o kae Cain a re ha ke tsebe a ke modisa wa ngwaneso na Jehova re o yentseng lentswe la madi a ngwaneno le hweletsa ho nna le tswa mobung mme jwale o rohakilwe ke lefatshe le ahlamisitseng molomo wa lona ho metsa madi a ngwaneno letsohong la hao e tla re ha o lema lefatshe le keke la o hlahisetsa tsa lona o tla ba mobalehi le molelere lefatshe Cain a re ho Jehova kotlo ya ka e kgolo ho fetisa se nka se jarang bona o ntelekile naheng ena kajeno mme ke tla patelwa sefahleo sa hao mme ke tla ba mobalehi le molelere lefatsheng ka baka lena mang le mang ya mphumanang o tla mpolaya Jehova a mo fetola a re mang le mang ya ka bolayang Cain o tla phetetswa ho yena ha supa Jehova a beela Cain pontsho ya hore e mong le e mong ya mo fumanang a seke a mmolaya Baheberu kgaolo ya 12 temana ya 24 fela Hebrews chapter 12 verse 24 ho Jesu mmuelli wa selekane se setjha le mading ao re fokilweng ka ona a bolelang ditaba tse fetisang tsa madi a Abele ka molemo lena ke lentswe la modimo le modimo ona fela o hlonolofatse lentswe la o yentseng what have you done temana ya borobong le sekgetjhana sa temana ya 10 yaba Jehova modimo o bitsa Adama temana ya borobong le sekgetjhana temaneng ya 10 Jehova a re o Cain Abele ngwaneno o kae Cain a re ha ke tsebe a ke modisa wa ngwaneso na Jehova a re o yentseng
Then the Lord said to Cain, "Where is your brother Abel?" "I don't know," he replied. "Am I my brother's keeper?" The Lord said, "What have you done?" This is just a reminder to the generation after the first generation. Ke sehopotso sa dipotso tse ileng tsa botswa. Adama nakong ya ho ipatela Modimo ka hara tshimo. Modimo o a botsa kgaolong e pejana ho ena ya boraro. O hokae na? Ena se potso e dubang motho fela, empa ebile e tulaka ka letswalo le ka hare ho motho. Empa karabo ya Kaine e fapane hole le ya batswadi ba hae, ke e tletseng manganga, ho nyatsa le ho shatela Modimo. Sebe sa Adama le Eva sa moo ba graduated to another level, ho tloha ho sa batswadi ba hae ho isa baneng ba hae. Tsebo e fitla moo e haelang hore Modimo ke mang ho yena, mme ebile mang ho batswadi ba hae. Modimo ha o botse potso ena hobane fela ona Modimo o sa tsebe hore Abele o kae, empa Modimo o botsa potso ena ho hlahloba le ho qoqola the conscience of a human being, letswalo le ka ho yena. Potso ena o yentseng ke teko, it's an examination ya Modimo. Botshepehing ba motho ya itsebang tseo a di entseng, empa e ka motho enwa o rapela hore tsena di hlakolwe, ho sebe motho ya di bonang le ho tseba ka tsona, ka ho shatela Modimo. Kaine o araba eka o tlatse makoko a titswalo la hae le a mogagata ka hare, mme o re ha ke tsebe. Ke modisa wa ngwaneso na. O araba a tseba setopo sa ngwanabo mo se leng teng, se mo susumetsang ha e sa le moya wa Modimo o ka hare ho yena, empa Satane ka boyena in person o nkile taolo ya bophelo ba Kaine. Satane wa mothetsi o laola se tswang ka molomo wa hae. Ntata leshano molai ka sebele o tshwasitse Kaine hore jwalo ka batswadi ba hae a iphumane a sa tsebe phapang pakeng tsa botle le bobe. Ho tloha ho the generation to the generation, Satane o nka taolo, o laola se entsweng ke Morena, ho fihla moo Kaine a lebalang hore o bua le mang. Modimo o tsebang tsohle. Seo Kaine a sa se etseng Modimo kapa sa se tsebeng ke hore Modimo o ne a se tseba, empa ho leka letswalo la hae o mmotsa potso ena e nyarosang ho motho ya neng a ena le letswalo. Mme le rona re a e botswa ho seng hona maseiti a matle ha re atamela selallo sa Morena. O entse ha ke sa hopola hantle ho ngotsweng ka pela sefala se.
Ka karabo ena ya Kaine ho na le motswako wa nnete o apesitsweng ke leshano. A ke modisa wa ngwaneso na. E ka Kaine o re e se le motho ya moholo, he can take care of himself. Ha hloke ke dule ke mmeile leihlo. Kaine wa lebala jwalo ka nna le wena hore bohle Modimo o re bopile to take care of each other, to be my brothers and my sisters keeper. Re hlokomelane, re tsotellane. Ke ka ho re lla mmoho, re bile re thaba mmoho. Empa re lefatshe bomme le bontate le kgutletseng mona bokaineng. Mo ha moya wa Kaine o fihla ka hara bophelo ba rona, moholwane a tsohelang moena e matla a mmolaye. Mo kgaitsedi e sa tshabeng ho hlekefetsa ngwana mmae ya tswalwang le yena ka motabo. Modimo o botsa potso, lefatsheng lena leo re fumanang le hlobotse ka hare ho lona, le habola moya wa bokaini wa bokreste o tswile. O entseng? Ena ke potso eo Modimo o ratang ho tseba hore ebe re santsane re le ngwana bo e mong ho e mong. Empa mona re bona karabo ya Kaine e hlakolang sohle seo ngwaneso a se emetseng. Thetso le ho tshepahala di ngotswe hohle kapa di hlakotswe hohle karabong ena. Ya fihla nako masaiti a matle eo ka yona re nahanang jwalo ka Kaine hore Modimo ha o re tsebe, ebile ha o tsebe tseo re di entseng. Ha o tsebe bao re ba utlwisitseng bohloko, ha o tsebe tseo re di patileng. Fela Modimo hoseng ho o eme potsong ena ya ona o entseng. Ha ke tsebe jwalo ka Kaine ke ba bakae ba rona ba o ileng karolo ya tshebeletso ya hoseng hona ba hlokang ho araba potso ena ka lebaka la madi a bana ba borona ho eletsang ho tswa mobung ha jwale. Se le dilemo setopo sena se patilwe, empa re fihla ka hara tshebeletso ena ya selallo sa morena. Ha re tla hopola madi a konyana ho fihlela a kgutla o santsane ho ena le madi a hweletsang ho tswa mobung, mme o fihla nako jwale mo Modimo o botsang o entseng mosaiti. Pelo tsa rona di qetella di thatafetse ho fihlela re bile re nahana hore re tlwaetse Modimo, re ka bua le ona ka moo re batlang ka teng. Karabo ena ya Kaine e santsane e tumme le kajeno. Na le lona ho na le moo re kileng ra kopana le yona, ho na le maemo ao rona ka borona re kileng ra iphumana re ntsha pole yona ka molomo ya rona. A ke modisa wa ngwaneso na, hayaneng a tshwanela ho ba modisa wa ngwanabo, his brothers or a brother's keeper. A fetoha molai wa hae. Moya wa Kaine ha o aparela, o tla iphumana o etsa ntho tse ka hosane ha re o botsa o entseng, o tla hloka karabo le wena. Ha o kgutlela morao mme o bala taba tsena tsa polao ya Abele, ebe o tla lemoha hore ha o letho se sebe seo Abele a se entseng Kaine se neng se tla isa moo a tla mmolaya teng kapa ka mmolayang teng.
empa lefufa leo Kain a neng a ena le lona ho ngwana ba ke lona le isang mo a nkang bophelo ba hae. Juda kgaolo ya pele temana ya leshome le motso o mong e re ho madimabe bona ka hobane ba tsamaile ka tsela ya Kaini mme ba kgelohile ke go thetswa ke moputso jalo ka Balame mme ba timetse ka kganyetso e jalo ka ya Kaini. Apostola Paulos lengolong la bobedi la Timothea kgaolo ya boraro temana ya bohlano o re ba tla ba le sebopeo sa borapedi empa ile ba latotse matla a jona le ba jwalo o ba furalle. Verse 10 mo re badileng teng Jehova o re o entse lentswe la madi a ngwaneno le hweletsa ho nna le tswa mobung. And he said, what hast thou done? The voice of thy brother's blood crieth unto me from the ground. Ya bua mona ha e sa le Kain empa ke Modimo, the last man standing. Lentswe la ho qetela ke la mo re badileng testamenteng e ntjha Baheberu kgaolo ya leshome le metso e mmedi temana ya mashome a mabedi a metso e mene ho Jesu moelli wa selekane se setjha, the new covenant, le mading a re fukilweng ka ona a bolelang ditaba tse fetisang tsa madi a Abele ka moleng. To Jesus, the mediator of a new covenant, and to the sprinkled blood that speaks a better word than the blood of Abel, madi a Abele a pakahatsa polao ya pele e entsweng ka letsoho la motho empa madi a Kriste a re hopotswang ka ona hoseng hona ka tafole ya morena a re fukilweng ka ona a bua ka pholoso ya ngwana motho ha madi a Abele a hweletsa ho tswa mobung a Jesu a hweletsa ho tswa sepateng sa Golgotha a batlana le pholoso ya ngwana motho. Ha re sheba bobedi ketsahalo tsena ya Adama le Eva mmoho le ena ya Kaini le Abele e ba hona le se tshwanang ho tsona. Modimo ha o botse dipotso hobane o rata ho tseba, o se o tseba tsohle. O tseba ke ka lebaka la hobane Modimo o batla ho create the space so re moetsadi be a kgutle dibeng tsa hae. Bobedi ketsahalo tsena moetsadi be o leka ho pata sebe se wa sentse le ha Modimo se o mmotsa o entse bolotsana le ho se tshepahale le ho tella le ho khella Modimo fatshe, undermine the intelligence of the Lord. Ke tsona tse iponahatsang pele empa ka tsela ya ona le mokgwa o ikgethileng in exceptional way. Modimo wa rona o na le tsela e pepesang boetsadi ba rona. Le ha re ka baleha ra batla ho ipata Modimo o a re fumana. Le ha re ka pata sebe sa rona Modimo wa rona o na le tsela eo a o tullang diphiri le makunutu ka yona. O entse sebe sena sa Kaine ke seo Modimo ha o se sheba o tla elellwa hore eno e bile motho wa pele
wa ho nyatsa Modimo. Ena se polao e ileng ya hlohleletswa. It is not a predeterminated murder, empa ke tjhesello ya ho batla ho bolaya. Ebile nngwe polao eo ka yona motho a ileng a bolawa ke motho e mong kgetlo la pele. Cain ha bolaya motho fela. He didn't kill a stranger in self-defense. Empa o bolaya ngwana mmae wa madi. Ka lebaka la lefufa la tlhonolofatso e dutseng hodima hae. Ena ke ketso ya hore kareng Cain o entse a tswa ka hara altare ya sehlabelo moo a neng a ilo sebeletsa Modimo teng. A tswa tshebeletsong e tshwanang le eo nna le wena re dutse ka hara yona. Cain o thetsa Modimo, a qeta ho tswa ka monyako wa altare. Ha Modimo mmotsa hore o entse. Yaba hona Cain a lemohang hore di moshile ke sentse. Wena le o ikamohela boetsadibeng ba hae, o tswela pele o shatela Modimo, o etsetsa Modimo manganga. Kajeno ho ka etsahala hore modumedi e mong le e mong ya dutseng tshebeletsong ena, potso ena e mo tjametse sefahlehong. O entse. O botsa Modimo, hobane bosiu bo fetileng, beke e fetileng, kgwedi e fetileng, hoseng hona le motho ya neng a kgumame ka lengwele a o tlaleha ho Modimo. Thapelo ya hae e fihlile. Morapedi mmoho le wena, ya motho ya neng a atamelane le wena. Ka lebaka la seo mo entseng sona, o isitse ditaba ho Modimo. Mme le wena kajeno Modimo o re ke o botse, o entseng. O bolaile moya o sena molato o neng o sebeletsa Modimo. Lefupa la rona hodima ba sebeletsang Modimo le ka isa moo le rona madi a bona semoyeng. Hoseng hona a tsetselelang ho Modimo, hobane re ba bolaile moyeng, mme ba hoeletsa ho Modimo lentswe la madi a ngwaneng. Le hoeletsa ho nna le tswa mobung ona o wena ya ntseng sena seo Modimo o botsang ka sona. O neng o eme le rona mohlang re re pela lebitla la hae. Modimo o itse o lerole, mme o tla kgutlela leroleng. Ka baka leo re beha mmele ona lebitleng, mme moya o kgutlela ho Modimo moo o neng o tswa teng. Tseba hore moya o fihlile lehodimo, mme wa complain, o entse. Mohlomong le hoseng hona le lentswe la madi a ngwaneng le hoeletsang ho tswa mobung. Mohlomong le hoseng hona le lentswe la motswalle wa hao le hoeletsang ho tswa mobung. O no le teng ha madi a hae a tshollelwa mobung ona, o dutse ka lekunutu lena. Modimo re ke o botse, o entse. Moo re neng re nahana hore ha re sa tla hlola re utlwa ka seo re se entseng, re thudisitse moya ona o sena molato, empa le a hoeletsa jwalo ka la Abel. Nna le lona ha re atamela tafole ya selallo, hoseng hona le rona Modimo wa re botsa ka hara lerata lena, ka hara sello sena, ka hara mohuo ona wa lentswe.
la madi a bana ba borona ba hore ba bipeditse meyeng ba hore ba bolaile moyeng ba hore sentseng bophelo ba bona mme Modimo hore o entse hobane lentswe la madi a ngwaneng le wena le hweletsa ho nna ho tswa mobung ka jeno re bona ho tulwa setopo ka mora setopo mabitleng a sa tebang a o ka di lema isale ho tsetelwa mmele wa motho ona ha lentswe la madi a ngwaneng le hweletsa ho tswa mobung o mo katetseng mmele wa hae teng Modimo wa utlwa le sengona hona le bo Abel ba Modimo ba utlwang le ha ekaba o nahana hore o qetile ka bona you are done o ba patile ba keke ba hlola ba tsoha lelapa le keke la hlola le tseba hore the final chapter ya ngwana wa bona ke efe o entse Modimo o tla ho rona ka potso ena e nyarosang e kgutshwanyane haholo ka mantswe a mabedi fela o entse hobane Modimo o hlotshwa ke lentswe la madi a eo re fedisitseng bophelo ba hae le hweletsang ho tswa mobung mo re mo patileng teng e ka ba leseya leo neng o le lebeletse le kunutung mo sena motho ya tsebang empa o dutse ka hara tshebeletso ena o tseba mo o ileng wa le katela teng Modimo re ke o botse o entse e ka ba toro ya motho ya seo a neng a batla ho se fihlela ka tsela e sehloho wa mo hlotha yona wa itsetela mobung mohlomong ke motho yeo o ileng wa mo tshella tjhefu mo sena motho ya tsebang a ketoa a shwa lentswe la madi a hae le hweletsa ho Modimo sangona ha o tla o shebile selallo sa morena le re o entseng hona le batho maseiti a matle ba hore ba entseng hantle bophelong ka lebaka fela la mohono o re neng re na lona ha re ya re ba lebile ka lebaka la hobane Modimo o ba amohela ho feta rona ha re elellwa ka mo ditlhonolofatso tsa Modimo di dutseng hodima batho bana e ba re fumana lefufa le nka maemo a ka pele ya ba re nka qeto ya hore ha re fediseng bophelo ba bona ka jeno molomo wa ketlele o sheba ka ho wena mme Modimo wa o botsa o entse maemo a lefatshe ka kgolwa ba shebileng television o tloa mafelo a beke ho tloa ka ketsahalo tsa Turkey ho fihla ka sebini se ileng sa bolawa Modimo wa botsa South Africa le lefatshe lohle o entse ha dintho di fetohile koduwa ka mora koduwa e be re ntse Dolly Parton hona le clip eo ke neng ke imanetse mawa ha ke fetolela ka Sotho ore o Modimo re entseng re sentse ka eng ebe ha o sana dipuisano pakeng tsa rona le wena o Modimo ebe re sentse ha re fihla kae ho seng o sa batle letho la rona no, there is no opportunity, no door open for us hore re buisane o Modimo
Hello, God. Hello, God. Why have we messed up as South Africa? Rente. Haka kodua e nngwe le nngwe. Kodua e le nngwe fela lefatshe. Naheng e le nngwe. Batho ba ketetse 22 be ba hlibile. Ha se kgale re tswa ka hara kodua ya COVID. Mo di milione tsa batho di ileng tsa ketuwa jwalo ka eka ke dikokonyana. Lentswe la madi a bona. Le hweletsa hodi. Letsa. I had very disturbing conversation. Puisano le mophuthi eo. Are ona ntsana le dipuisano ka nako ya COVID le nkgono emo. Nkgono a bolela ka mokgwa tshabang COVID ka teng. A sa batle le ho ipona tswa ka monyako. Alata tse lokelang kereke ho nkgono a kgutla. Within a week, ngwana nkgono a tla ka tlung ka COVID. Ngwana nkgono a survive. Nkgono a hlokahala. Hona le bonkgono ka jeno le bontatemoholo ba neng ba itlhokometse. Nna le wena ba dutseng ka hara tshebeletso ba o solela rona la mmele le neng le itwanela. Ya ba ra e lata re ba tlisetsa yona ka tlung. Ka jeno they are no more. O entse. You had it all hore o ka protecta bophelo ba nkgono ka hore o tlohele o lalaza. Wa kgetha ho ya o e lata. Wa itlisa ka ho yena. Ka jeno madi a nkgono le ntse la madi a hae le hweletsa o tswa sefaleng sa Bloemfontein le re o entse. Tseba hantle sepha seo se bapetseng hore be ka jeno she's no more. Oh, he's no more. O entse. Lefatshe lohle le aparetswe ke lefifi ka lebaka la hoba the spirit of Cain, moya wa Cain wa lalaza. Modimo jwalo ka Cain ha o botse potswe hobane a sena karabo ya yona jwalo ka dijo. Empa Modimo o botsa potso ena ho fa monyetla wa hore o ipolele melato ya hao. Re tla re tshwarelwe melato le makgopo a rona. O entse moseiti motle. Ho botsa Modimo o a tseba le mo o dutseng teng hore lentswe la madi a ngwaneno ke lefeng. Le hweletsa ho tswa mobung o neng o nahana hore ho lebetswe ka lona. Ke a qetela tshebeletso. Verse 11. Mme jwale o rohakilwe ke lefatshe le ahlametse molomo wa lona ho metsa madi a ngwaneno letsohong la hao. Hangata re ipotsa hobaneng dintho di sa ntsamaele hantle. Bophelong ba rona re potlakela hore re lowe. A Thero na ka borona re se sosa sa maemo a hore iphumanang re le ka harao. Ka jeno re rohakilwe ke lefatshe leo re tsamayang hodima lona leo re le nweseditseng ka madi a bana ba batho. Ba Modimo o neng o lebeletse hore re tla ba badisa ba bona will cover their backs. Empa lefatshe lena le ile la ahlama ho metsa madi a bana ba borona la qetella ka hore fetohela. Re rohakilwe ke lefatshe. Dintho tsa rona ha di tsamaye hantle. O re ilo batla mosebetsi ha o fumane mosebetsi. O re o kena lenyalong le a senyeha. O re o lebeletse ngwana o a feta. Ka hara leloko ha ba o batla. Ekare wa bankgela. Wa itebatsa hore hona le lentswe la madi a ngwaneng le hweletsang ho tswa mobung.
o e sale o sia mmele wa hae ho lona ka jeno o le malefatshe ha o hlae letho nkgono a ba re letswala ka lelebe seo ke se lemang a se hlaha o bona nkgono a kenya peo ka mora kgwedi o bona ho hlaha o entse tse re di etsang ka matsoaro di etsa tseo re di tshwarang ka matsoana rona di tla le bo madima o entse ka jeno lefatshe leo re tulang maoto a rona hodima lona le re fetohetse ka lebaka la tseo re di etsang hodima lona ka jeno o iphumana eka o mo phaphathehe hodima lefatshe athe moya wa Kain o busa bophelo ba hao. Cain says now that is to be hidden from the face of the earth, from God's care. And of course, ke sona sena se ileng sa etsahala. And he shall be a fugitive. E tla ba molelere. Lentswe le leng leo Bebele ya Senyesemane le sebedisang le re he will be a vagabond on earth. By hating and murdering your brother and refusing to repent, Cain created for himself an intolerable situation. He opened the door to temptations and closed the door and the future itself. No matter where he went on this earth or what he did, Cain onataiphumana sa phomole ka lebaka la hobane ha hona pheko setlhare ya seyo ena ke thwako e re tshwanelang jalo ka baetsadi ba tsebang hantle tseo re di entseng hobane modimo ha o botsa potso ke ka lebaka la tseo nna le wena re di entseng me re iphapantse tsona bohle re lokela ke ho tsuwa empa ke ka Kriste fela ke ka madi a Jesu a tshollwang ho tswa fateng sa Golgotha re hoeletswang le rona ho seng hona ha re nka senelo sena se hlohonolofaditsweng potso ena o entse e tla kokota monyako wa hao empa sebaka se sa le teng seng hona letshwao le tafoleng ena ke letshwao leo modimo o ileng wa le beha hodima Kain hore let no one touch you le wena seng hona o ka ipolela melato ya hao modimo hore boetsa dibeng ba hao ho kgenatheleng ha hao let no one touch you o entse le ha sebe sa rona se ka ba seholohadi sa re qeta sefapano sa Golgotha ke diba sa matshediso mme teng makgopo a rona a tshwarelwa moetsa dibe o leballwa melato eo a neng a ena le yona le ha seo se ne se mo tshwanela kapa se sa mo tshwanele le haeba ha ke tsebe hore ke madi a lentswe le feng a hweletsang ho tswa mobung ka lebitso la hao ka jeno a reng ka wena ebile ke ama empa seo ke se tsebang ke hore monyako o santsane o butswe le wena o ka ipolela ho morena seo se entseng mme o tla o tshwarela se ka batla ho fetoha moleliri jwalo ka Kain tlo ho tafoleng ena selallo o ntse o inyeka maqeba hobane teng tshwarelo ya dibe e dutse teng
ke buletswe phatlalatsa Amen. Re a rapela. Modimo ntate a lerato. Ntate wa rona ka lebaka la morena wa rona Jesu Kriste. Ke rona bana ba Cain modimo re tla pela bonabelo ba maoto a hao. Each one of us have that smaller skeleton ka hara lekase la hae la bophelo. Mme re tla ka tsona ho wena. Seng hona dintho tsena tse sa tsejweng ke batho. Ka morao re botse na o entse. Mme re di lahlela pela bonamelo ba maoto a hao. Sefapanong sa Golgotha hore re di jarele. Hobane re utlwisisitse hore re tla ba balelere ha fela re ntse re tsamaya ka moya ona wa Cain ka hare ho rona. However, we need to go to the families. Tseo re ba hlobaedisitseng boroko ka dilemo. Ka lebaka la dintho tseo re di bipileng ka hare ho rona. Let it be. However, koloi kapa taxi eo ke tsamayang ka yona, hoseng hona ha re ke tswa selallong e tlameha ho fapoha e offering pelele lapeng le leng. To go and tell them the truth. Ka se etsahetseng ka ngwana wa bona. Allow the Holy Spirit to drive us. Ho ya bolella malapana tse etsahetseng ka bana ba bona. If I have tomorrow morning to report the detective's office, ke lo ba bolella the undetected case. I'm the only person walking on the ground. Let the case be reopened and the family get the closure. The spirit of Cain, re tsamaya ka di-secret tse senyeditseng batho mesebetsi. Kajeno we pass re bona ba phutha dipampiri knowing very well re entse. Let this question not be in vain. Ho tswa sefaleng sa safety kajeno o entse. Let each and every one of us e mong le mong ya dutseng ka hara tshebeletso ena get the responsibility hodima mahetla a hae ho ya arabela potso ena o entse.
and respond in action. Alo bolella ba lokela mo tseba ka seo a se ntse. Bophelo ha bo hantle bo dubakane ka hare ho bophelo ba motho e mong. Hobane there is a question mark eo a tsamayang ka yona mahetleng a hae. O entse eo a soka e araba le kajeno. Hore dintho di lokolohe, o hlabile dipudi ka mora dipudi, dikgoho ka mora dikgoho, dinku ka mora dinku, a tsholla madi, knowing very well hore na o entse. Terone ya lehodimo ya buleha hoseng e mo fa the opportunity ho bolella ba lokelang ho tseba hore o entse. Ho kgumba mapela le bitla won't help this person hobane ha le utlwe. Empa hona le batho ba santsaneng ba tsamaya ka maoto a mabedi, ba hlokang ho utlwa hore na mma bona kapa ntata bona ho etsahetseng kae. Through this sermon re bula menyako eo ya dipuisano hore moetsadibe a tshwarele dibe tsa hae, mme re atamela tafole ya selallo ka hore mo re neng re fasitswe teng re tantieletswe ke tsa lefatshe, re fasolle maemo ka lebitso la Morena Jesu Kriste. Amen.